Hello, hello, hi, how are you doing? My fellows, inshuti zanjye hano kuri Kigali Sport. Ndacyari Fredizo nkaba ngarukanye imwe mu nkuru zikomeye cyane nshaka kuganira ariko nibutse cyane mu buryo bwa updating cyangwa se kuguhereza amakuru mu ncamake ariko nkakaramburaho gato nkahita mvamo. Ndacurika ariko pano wabareyo. Yes, nshimira wa subscribinze tubana umunsi kundi naho utarabikora dose kugira ngo byinshi tugaruko bitsabe gucika. As usual, it's news. Amakuru nyuma yandi. So aka kanya rero nkuko wabisomye ukanabireba wabonye umuntu witwa Lewis Skelly, unabona umwana witwa Lewis Hall mu ikipe ya Manchester United. Aba bana babiri have mu umwe tu uri bwinje mu ikipe ya Manchester United. Uwo ninde? Nibyo ngiye kukuganirira. So akanya rero amakuru hari Manchester United iki cyumweru twinjijemo iraza gukora transferi zirindwi cyangwa se 8 harimo abinjira n'abasohoka iki cyumweru. Rero muri izo transferi ngiye guhera kuyo kuri gatatu iri bujyane n'amazina atatu: Lewis Skelly, Lewis Hall, ba Lewis babiri n'umwana witwa hari Amasi umuhanga ukina kuri gatatu. So ukuntu bimeze Ineos na Michael Carrick amaze kumvikana yuko iyi season bagiye gushepinga squad yabo bayubake neza, harimo mu gusinyisha abakinnyi bamwe na bamwe bagiye n'abandi barekura. So far batatu amaze kwinjiramo ni Santos na Tielemans bakina hagati mu kibuga n'umuzamu Carrick Darlow. Rero bitegerejwe ko mu yindi myanya musasa iyi wiki tugiye kwinjira muri Manchester igiye gukorera akazi. Muri abo ngabo rero ari gutekerezwaho umusore ikipe ya Newcastle United, Lewis Hall. Manchester imaze n'igihe ikurikiranye. Ndamuheraho Lewis Hall mbone kujya kuri Skelly. So kuri Hall bimeze bite sasa? Manchester United internally mu buyobozi bo bamaze gushima uyu musore nkuko ba Fabrizio Romano bagiye babitanga mu minsi yagiye itambutse na deal yaho nagarutseho kenshi pe. Bikanavuga ko internally Manchester mu buyobozi mindane bicaye bakaganira kuri bid ingano y'amafaranga bo bashobora gutanga muri Newcastle kugira ngo basinyishe uyu musore ave St James's Park kugira ngo abe yaksinyira ikipe Manchester United. Baramushimye akamwe mu bakinnyi beza bakiri bato bakomfirimye muri Premier League nyuma yuko avuye muri Chelsea kubera kuri iminota bakukurera n'abandi bakinnyi bakomeye kuri gatatu akigira muri Newcastle United bikarangira a performance. Rero Manchester bakamushima akavuga ati uyu mwana niwe wamusimbura igihe kirekire kuri Luxo cyane ko yazadufasha. Bikavuga ko rero n'imyaka ye ikiri mike 21 Manchester United cyo kintu cyo kuba ari muto bakibonamo ikintu cyasaba cyane nk'umuntu batekereza ko yazabafasha mu myaka by'iburi hejuru y'irindwi cyangwa 8 iri imbere mu ikipe ya Manchester United. Imbogamizi rero ikaba ari amasezerano afite mu ikipe ya Newcastle United amugeza 2029. Ibyo bigatuma Newcastle izana gatuza igahenda ikavuga ko ikeneye mu misoro amafaranga atari make. Hari havuzwe range ya miliyoni 60 z'amapaundi na Manchester ivuga ati yajya kuzegera, ariko na Newcastle kavuga ati zo mushobora kuzongeraho nyeye, ariko range ni 60-70 gutyo hafi aho ngaho. Amafaranga kavuga ati ni menshi, ariko ku myaka yo kavuga ati nanone mu cyari muto byaza dufasha. Muri bamugire wa United yo kuvuga ati nago dushaka guhendwa ku isoko baba babigiyemo bigura intege babitwara gake. Ariko uyu mwana makuru ahari nuko yicaye akara muri Newcastle United impinduka ziri kuhaba. Umutoza Ediho aragiye, Anthony Gordon aragiye, Sandro Tonali mwiza aragiye, Bruno Guimaraes nawe ashobora gukurikira kuko ashobora kujya mu ikipe ya Arsenal vuba bidatinze. Kavuga ati rero nimba abakinnyi bagera kuri batatu beza twari dufite basohotse n'umutoza mwiza wancuza akaba nawe agiye, ndinde wo kuguma muri Newcastle United ikoreye amafaranga, ariko se nge ndinde wo kwagoma. Kavuga ko rero nawe yatangiye gushyira gatuza kuri Newcastle basaba kuba yasohoka cyane ko Manchester United mushaka, ariko kuba Newcastle United yo ku rundi ruhande yinjije miliyoni zire kuri 150 z'amapaundi kuri aba bakinnyi. Kavuga ati nta pressure dufite yo kugurisha mwana urahaguma. Rero mu gihe ibye bigisinziriye binajyana niyo transfer ya Bruno Guimaraes bigahita bizura indi transfer ishobora gukunda, ariko iri bujyane niyo transfer ya Bruno Guimaraes. Manchester United mu gushaka ibisubizo twagiye tubigarukaho cyane bagenda bareba options amahitamo. Ese ko twifuza uyu mukinnyi byanze twajya kurinde. So Skelly yamaze kujya muri options za Manchester United aheri gusaba Arsenal. Ese uwo musore byakunda ko tumuzana, ariko mu kumusinyisha bikabiri bujyane nuko bapimye ibihe bakabisoma akabona ko Bruno Guimaraes naba gisinyishwa n'ikipe Arsenal nayo uyu mwana yitwa Skelly abakomangera bagira ati mundeke ngende nta minota hano ntiyafite atuti. Uyu musore witwa Lewis Skelly sezishize
bundi twari tumuzi nk'umukinnyi ukina kuri gatatu. Arsenal itarasinyisha Nkapie ibiramuzanye ahasanga Karafiori bahita babakinnyi babiri bo kuri gatatu, bituma Skelly yisanga atagikoreshwa kuri gatatu. Sezo igiye kurangira Zubimendi agira ikibazo cy'imikino myinshi mu maguru, Skelly yisanga akoreshejwe hagati mu kibuga. Dore n'umukino Arsenal yatsinzemo Jiro n'ibitego 4-1, uyu mwana yari akinishijwe hagati kuri gatandatu. Ibyo byose ko yari profise ko imvune cyangwa se umunaniro mu maguru ya Zubimendi. Aka kanya Arsenal rero ikaba iri kurekipera Zubimendi ameze neza, bakaba bagiye kugurisha Christian Norgard agasohoka muri ikipe, ibyo bikabisikana no kwinjira kwa Bruno Gimaresh. So wa mwana wabuze umwanya kuri gatatu agahungira hagati mu kibuga, bagiye kumuguriraho undi mukinnyi ukomeye twa Bruno Gimaresh, bituma nanone Skelly yisanga na hahandi yarabonye umwanya atari bwongere kuwabona ari hagati mu kibuga, ko Zubimendi ari bahangana na Bruno Gimaresh kuri gatandatu. Ari akahita bavuga bati uyu mwana ashobora kwisanga iminota ibaye mike, akavuga ati nyamara mwandeka nkagenda. Ku rundi ruhande Arsenal nayo yakubura amaso ikabona kumugurisha amafaranga menshi afatika, ntacyo bamushoyeho, byaba ari inyungu ku ikipe nayo ishobora gukora deals zikomeye zirimo kwinjiza Vinicius na Bruno Gimaresh, bashobora kubahenda mu buryo bwo kuringaniza ibitabo byabo by'ubukungu, nabo bagategekwa kugira abakinnyi bagurisha. Muri abo ngaho rero uyu mwana Skelly nawe bikaba ko izina rishobora kuba ryaziramo, ari nayo mpamvu Manchester United ibyo byose yicaye ikabireba, kavuga ati tujye muri Arsenal nubwo bigoye tujye gukomanga turebe ese Skelly twamuzana, ese Skelly byakunda twamusinyisha. So kuri Skelly ndihuta cyane kugira ngo mite muvaho. Manchester biravugwa ko yatangiye kubyinjiramo akantu ku kandi, Arsenal bikavuga ko nayo rwose ku makuru ahari barabizi ko Gimaresh yashinjemo Declan Rice na Martin Odegaard, iyo yaba ariyo mediane yabo, ikazajya isimburwa na Mikel Merino, Zubimendi wenda na Belecheze. Ibaziye niyo bench yabo bakina hagati mu kibuga, akavuga ati Skelly umwanya bishobora kuza kugorana pe. Skelly kubona umwanya mu ikipe ya Arsenal bishobora kugorana. So uyu mwana rero birasaba gusaba ko nawe yicara agaconsideringa ahazaza he nyuma y'iyi transfer ya Bruno Gimaresh. Mara ko consideringa ari bwicara avuga ati se naye makipe anyifuza. Michael Carrick yamaze kumwemerera, anavuga ko rwose ari ready Manchester United imwinjemo, yaba ari umukinnyi wabafasha nkuko The Independent igenda ibi reportinga by'umwihariko kuri uyu musore. Arsenal mu gusohora abakinnyi kugira ngo deal wenda ya Vinini ya Bruno Gimaresh zibe zacamo kugira ngo inganize ibitabo byabo by'ubukungu, baracyafite amahitamo menshi. Kuri yavuga ati Skelly ntago yihutirwa kuri icyo kinyo, bati kumugurisha kugira ngo bijize amafaranga ntago biri mu byihutirwa, kuko baracyafite Gabriel Martinelli, Vini yinjiye, Martinelli egare gusohoka, Gabriel Jesus ari mu bakinnyi bagomba gusohoka, Reis Nelson ari mu bakinnyi bashobora gusohoka, ndetse na Christian Norgard wibigano nabigeze kure n'ikipe ya Everton ari buze kuza kwerekezamo. Abo ni abakinnyi bane bari busohoka. Skelly akaza ari amahitamo ya gatanu. Ariko kuri Skelly bakavuga bati nanone kuri development y'umukinnyi ahazaza hewe aratekereza iki, kwa se nshobora ati turacyafite bane twagurisha wowe ukaguma, ariko se ndahaguma nkora iki, ko kuri gatatu ari babiri bandusha Nkapie na Karafiori, kwa mutima hagati hariya kuri nimero 6 mwanguriye undi mukinnyi Bruno Gimaresh na Zubimendi agihari. Ese ngenda kinote kimbere ku 8 naho wenda mwamengeka ko ari Declan Rice na Zubimendi, ese muramengeka birakunda. Rero akavuga ati uyu mwana mu gihe yatekereza ku hazaza he birashoboka cyane ashobora guzirangira afashe umwanzuro wo gusohoka. Ariko United ya Carrick bavuga ati uyu mwana atubera flexible option, kuko ukafashije Arsenal ku myanya irenze umwe, natwe nicyo kintu yazajya aza akadufasha, akaba amahitamo ya gatatu hagati mu kibuga kuri Andre Santos, Tielemans n'undi mu mediateur dushobora kwinjizamo, cyangwa se na Kobe Mayeno buriya ku 8 nabonye Skelly kuna kina 8 nawe yawutera na 6 yayitera, kaba ati yazajya dufasha no kuba fullback giye rukusho, kuko barabizi ko umubiri we nturi tayari ku bantu bagiye kwinjira mu mikino ya Champions League na Premier League, barabizi ko bishobora kuzagorana. So bakavuga bati eka tuze kuza kureba ukuntu biri buze kubimenya kuba bimeze kuri uyu musore w'umuwinga. Ariko mu gihe nyine ibijya Lewis Hall nabyo byaba byanze, akavuga ati eka turebe uyu musore witwa Lewis nawe ikipe ya Arsenal, Lewis Skelly ukiri muto na imyaka 19, mu gihe Lewis Hall wa Newcastle afite 21, nako na Manchester bose bafitinga muri wa mujyi wo kuvuga ati turashaka gusinyisha abana bari munsi y'imyaka 24. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, bombi bahuriye ku kintu cyo ko ari Premier League proven players, barerekanye yuko bari ku rwego rwo gukompeta muri Premier League. Icya gatatu, bombi ni abasore b'abatsinzi, they are winners, ni nyamaswa. Skelly muri Arsenal arahangana byanga kuri gatatu kajya hagati mu kibuga, afite experience no kubikombe
ku myaka ye mike cyane 19. Mu gihe undi witwa Lewis Hall nawe muri Newcastle yavuye muri Chelsea abona ko ari ikipe nziza karavuga ati kanjye hano mbona iminota yo gukina mpangane, aragenda arahangana afasha Newcastle gutwara igikombe cya Carabao nyuma y'imyaka 70. Muri kumva icyo kintu ukuntu gikomeye rero, nawe n'umupete ufite iyo nzara ufite guhangana no kureba ko yamutsinze cyane ko nakiyo Champions League muri September. Rero abo mbije ni bakabihura bakavuga ati uwo Manchester United yakinjiramo wari wese yaba ari ibintu bya hatari, byaba ari ibintu bikomeye cyane, by'umwihariko abana banafite mentality ikomeye. Kumwa Skelly mbere ko isezi irangira byari mu kwezi kwa gatanu agana n'itangazamakuru, bamubaza ku kijyanye n'ahazaza baramubwira ati ko se muri Arsenal kutari kubona umwanya watinye guhengeka Hagati mu kibuga, utekereza iki ku hazaza hawe, kariyeri yawe mu ikipe y'igihugu y'Abongereza bimeze bitaravuga ati njyewe birakomeye, it is tough initially, ni ibintu binkomeranye, ariko nanone ku rundi ruhange nibonamo nanaterwa ishema no kuba ndi umukinnyi ufite mu mutwe yakomeye. I pride myself on having mental strength, ndi umukinnyi ukomeye mu mutwe ndabizi, kuko muri isi y'umupira w'amaguru ndetse no mupira muri siporo muri rusange, iyi mikino igiye itandukanye habamo ups and downs, habamo ibihe byiza n'ibisharira. Ati yo niyo mpamvu nanjye ndashaka rero kubouncing nkava muri ibyo bibi nkongera nkajya mu byiza, ari byo bitumye mva kuri gatatu nkaza kuba nakina Hagati mu kibuga, ko ngomba guhora nshaka nyine nanjye ibisubizo kugira ngo nyine izo ups and downs ndwane nazo. Rero muri izo moments niyo mpamvu nanjye naje kwisanga mfite icyo kintu cya adversity, kuba nagutse mu mitekerereze ku byo mvuga ati nta nubwo nakina ku mwanya umwe ahubwo nakina n'undi. Ati rero nibyo bindefining, ati uyu mwana rero anafite n'ikintu cy'imitekerereze ikomeye. Icyo yari bwo yasa natangaza amagambo akomeye avuga ati njyewe naganire n'umuryango wanjye n'inshuti mbabwira ko nta muntu n'umwe nkeneye kumva ansakuriza mu matwi amambwira ibintu bivuga ku mbuga nkoranyambaga bijyanye ngo nazaza hanjye. Ati at the moment mundeke nkomeze ndebe ko nakina ndwane no kubona iyo minota yagije gusa bimfashe, ati ko kuri njyewe mpora niteguye icyaza cyose nacyakira. I always feel like I prepare as a starter, ko mpora nitegura kugira ngo mbanzemo, kuko ntabwo ujya igihe cyanyacyo igihe kizazira. Luckily enough for me, ati kubwo amahirwe kuri njyewe byaje dukina ikipe ya Fulham ngo Arteta yanafata umwanzuro ukomeye cyane watunguye isi wo kumukura kuri gatatu akamushyira Hagati mu kibuga. Nyuma y'ibyo ngibyo cy'ibiperforming akitwa neza, twaje no kubona kuri final ya Champions League akoreshwa Hagati mu kibuga, rero ni opportunity idasanzwe. So rero uyu mwana iyo mentality ubwayo afite yonyine imugira umukandida mwiza gutekerezwa no Michael Carrick, akavuga ati uyaza akadufasha mu gihe Arsenal iminota baba babonye ko bigoranye. So muri zo signing ziri hagati ya 7 n'umunani zigomba gukorwa mu ikipe ya Manchester United, dutegereje kureba ese kuri Skelly na Lewis Hall ninde United iri businyishe kuri gatatu, kuko nahantu aho ikeneye umukinnyi uza gufatanya na Luke Shaw. Ariko nabwo ko mvuga ku bakinnyi batatu kuri gatatu ya Manchester United hari n'umwana witwa Harry Amos ari guperforminga neza mu mikino pre-season asimbura Luke Shaw. Bikavuga ko uyu mwana nawe ari kwerekana ibimenyetso, ariko Carrick agifite doubt yo kuvuga ati se uyu niwe koko nahitamo igihe Carrick yagira ikibazo yamfasha. Dore guwe impamvu tutakiri kumara bukwana wo muri gatatu, uyu Chinese Pere Patrick we yamaze kwideklarara nk'umuwinga, ndababwiza ukuri. Mu mikino ya pre-season itatu itambutse niya soje season yagiye agaragara nk'umukinnyi ukina kuri 11 asimbura Kunya. Rimwe na rimwe amuha n'ikiza cyo kubanzamo, ntabwo nyine bagirwa igitego yatsinze ikipe ya Arsenal, frappe atari umuriro. Rero uyu mujene wari kubarwa nk'abantu bakina imbere, ariko Carrick kavuga ati okay Luke Shaw hari amasari wenda na Doro akazajya afasha kumukomereza ibisubizo, ntibyaba ari byo sawa, cyangwa opportunity niboneka ku isoko kuri Skelly na Lewis Hall turajyayo, cyane ko bombi ni beza, ni bato, bari proven. Ikindi gikomeye amakipe barimo ntago bishimiye situation zirimo, kuko nk'urugero Lewis Hall nko nabigarutseho, Newcastle soya abakinnyi benshi bakomeye akavuga ateze ndaguma mu ikipe iri gusohora beza, ngese ndaba nsigaye makora iki. Uwo ni Lewis Hall muri Newcastle United kuri gatatu, umukino ukeneye gutekerezwa mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Mu gihe kuri ruhande Skelly navuga ati nahunze gatatu aho ngiye Hagati mu kibuga bangure ibindi bikinyi bikomeye, ubwo nibijyanga kujya nekereze kwa zazanjye biransaba gusohoka cyangwa manganira umwanya. Ese arahangana na Hinkapie na Carafiori kuri gatatu, ese arahangana na Bruno Guimaraes na Zubimendi Hagati mu kibuga kuri gatandatu. Namwe aho mwansubiza. Soza mbabaza kuri Manchester United amahitamo meza yaba yahe kuri gatatu, ameza yaba yahe? Is it Lewis Hall, ni Lewis Skelly wa Arsenal, cyangwa bagumane Harry Amos dore ugajya bafasha by'umwihariko na Luke Shaw agihari? Tuganire. Iracyari Kigali Sport Charles Fredizo, shimira tubanye muri minota by'umwihariko mwese mwa subscribinze nawe utarabikora do so, subscribing imibare zamuke
cyane tuve kuri ibi bihumbi turiho tugere byibura mu 10 ubundi ibindi dukomeze turyoherwe enjoyment after enjoyment ciao hasta la vista